Inyoni ya Autriche ni imwe mu binyabuzima by'agatangaza isi yacu isigaranye. Bamwe mu bakunda gutangaza ibijyanye n'udushya ku binyabuzima mu bitabo by'ubushakashatsi byabo hagarukamo izina Autriche inshuro nyinshi. Iyi nyoni ishobora gupima ibiro 156 by'uburemere na metero 2 zirengaho santimetero 25 z'uburebure. Ibi bishyira ku mwanya wa mbere mu nyoni nini ku isi. Uretse ibyo, Autriche iza ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'inyoni zizi kwiruka ku muvuduko wo hejuru mu nyoni zitaguruka. Iyo iri kwiruka, ibitera urutambwe rwa metero 3 kandi ku muvuduko munini. Ibi bituma yiruka ku muvuduko w'ibirometero biri hagati ya 48 na 60 ku isaha. Bigeranije n'izindi nyamaswa, ibasha kwiruka ku muvuduko nk'uw'igisamagwe cyangwa se leopard muri w'icyongereza. None se wigeze wumva ikinyabuzima gifite ijisho rutingana y'ubwonko bwacyo? Ubwonko bwa Autriche bupima milimetero ziri hagati ya 59.26 na milimetero 42.30 mu bunini. Mu buremere, ubwonko bwayo bupima amagarama 26.34. Aha ni mu gihe umuzenguruko w'ijisho ryayo upima santimetero 5. Ijisho ryayo riba rijya kungana nk'umupira wa biyari mu bunini. Nanone ijisho ryayo riba rijya kungana nk'igitera kubera ko umuzenguruko w'igi ryayo upima santimetero 6 mu bunini. Ngibi ibintu ushobora kuba utaruzi ku nyoni ya Autriche. Ibiganiro nk'ibi ushobora kubikurikira usuye channel yacu ya YouTube wanditsemo Olivier Nsengiyumva cyangwa se isoko y'ubuvumbuzi. Mwakoze kuba natwe muri iki kiganiro.